nibyo koko byemejwe bafana ba APR FC muze dufatanye twakira rutahizamu mushya guturuka muri Burkina Faso. Uyo ni umusore muto, ni umusore w'imyaka 25 akaba aje kwifatanya na ekipe ya APR FC. Ese uyu musore ni muntu ki? Baha ikaze mu kiganiro ndi Kedrick. Amazina ye ni Djibril Ouattara. Uyu musore yavutse mu mwaka w'1999 avukira muri Burkina Faso. Afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 84 ndetse akaba akina muri position ya central forward. Uyu afite ubwenegihugu bwa Burkina Faso. APR FC yasinyishije rutahizamu igihe kingana n'imyaka 2 nyuma y'uko atandukanye na ekipe ye ya JS Kabylie yo muri Algeria. Nk'uko amakuru agenda bitangaza, uyu musore yatangiriye gukina umupira we wa ruhago muri ekipe ya Vitesse FC mu mwaka w'2017 ndetse ahita yerekeza muri ekipe ya ASF Babo mu mwaka w'2018 ndetse ayifasha kwegukana igikombe ayitsindiye ibitego 15. Nyuma yo kwitwara neza muri uwo mwaka yahise yerekeza muri ekipe ya Les Berkane yo muri Morocco ndetse anayifasha gutwarana nayo ibikombe 2 harimo icya Confederation Cup cyo muri 2019 kugera 2020 ndetse n'igikombe cya Cup cyangwa se ukipite Super Coupe ya 2020 ndetse n'igikombe cy'igihugu cya Maroc cya 2020 kugeza 2021 na 2021 kugeza 2022. Ubwo yari muri ekipe yaje kuba yatizwa ekipe yitwa Osi Safa, yaje kuba yayikinira imikino igera kuri 23 mu gihe kitageze ku mwaka. Mu mpera z'umwaka ushize 2024 nibwo yerekeje muri ekipe ya JS Kabylie yo muri Algeria ayisinyiye amasezerano agera ku myaka 3 gusa ntabwo baje kuba bakomezanya, bahise batandukana. Uyu musore yakomeje kwifuzwa n'ama ekipe agiye atandukanye ariko ntibyaza gukunda. Mwite Djibril Ouattara yakiniye ekipe y'igihugu guhera mu mwaka w'2018 aho kugeza ubu amaze kwikinira imikino igera kuri 15 akaba yaratsinzemo ibitego 2. Ngayo nguko bafana ba APR FC mube hafi twakire rutahizamu mushya ndetse nk'uwo twakita amaraso mashya muri ekipe ya APR FC. Ndabakunda cyane, ndi Kedrick. Naho niba utarakanda subscribe nawe urabyumva ko wacikanwe, ndabizi neza ko ari wowe wa mbere wumvishe iyi nkuru. Tuze kubana mu bindi biganiro biri buze gutambuka kuri Semu Takirwa TV. Ndabakunda cyane, ciao ciao.